V Portorožu se je med 8. in 10. septembrom odvijalo mednarodno tekmovanje gluhih v tenisu. Nastopilo je 7 držav z ženskimi in moškimi tekmovalci. Tekmovali so v dvojicah in posamično. Za tekmovalce je bilo to prvenstvo še posebej pomembno, saj je prineslo tudi točke za napredovanje na svetovni lestvici gluhih tenisačev. Med ženskami sta se za 3. mesto pomerili Indika Džafrin Šaik in Turkinja Tutem Banguoglu. Zmagala je Indika Šaikova z rezultatom 6:1 in 6:0. Nekoliko bolj zanimiv je bil finalni dvoboj med prvo nosilko turnirja 39-letno Nemko Fereno Fleckenstein ter kar 20 let mlajšo Slovakinjo Jano Janosikovo. Mlada Slovakinja je ne le prijetna na pogled, pač pa z energično igro in glasnimi vzkliki ob napakah ali ob dobljeni točki poskrbi, da je igra še bolj zanimiva. Nemko je premagala s 6:1 in 6:1. I don't know, but I had a lot of emotion and sometimes was wrong, angry, but sometimes happy and good game. I'm really happy. When I play first set, it was hard for me, and she is very good player. I don't know what to say. But play was hard and I was trying to be strong and just running. She play every ball just slice backhand. It was hard for me. I don't know what to do with the slice, but I was trying to play this and 1-1 and I'm winner. But I don't know what to say. I'm 39 and the young players are fitter and have more energy and that is my time is away. I have played the last 20 years good tennis and I go down and it's okay. Moški tenis je bil nekoliko bolj zanimiv že v boju za 3. mesto. Pomerila sta se drugi nosilec turnirja Nemec Sebastian Schäfer in 4. nosilec Andres Vázquez Machuca iz Ekvadorja. Boljši je bil Ekvadorec, ki se je med tekmo kar nekajkrat pritožil nad sodnikovo odločitvijo, a kot se je izkazalo, neupravičeno. Mal. Okay, he said that yeah, at the moment he was a little bit angry, but now he thinks the ball was bad, so it's okay, you know. He thinks that the umpire was right. Vrhunec turnirja pa je bil dvoboj za prvo mesto pri moških. Naš najboljši gluhi tenisač Marino Kegel se je pomeril s številko 1 v tenisu gluhih, Madžarom Matthejem Gaborjem. Kljub nekaj uspešnim igram ni našel pravega ritma, kar je izkušeni Madžar s pridom izkoristil. Končni rezultat je bil 6:2
in 6-3 za Mateja Gaborja, ki ostaja na vrhu svetovne lestvice gluhih moških tenisačev. Marino Kegel pa z drugim mestom na turnirju na tej lestvici zdaj zaseda 9. mesto. I played a lot of matches in my life, so I have a routine for the winning. And Marino was a little bit nervous in the first set. In the second set, he was relaxed. But I beat him because I played my game in the match. Zelo veliko je vrose in utrujeno. Je to dobro igro, pa to je težko, to je vse težko, roke, noga, misli se težko, zelo vrose. Vse je dobro vedel, pa danes sem malo mlad, pa dobro znam, veliko znam pamet. Sem malo mlad, 21 let starejši. Naslednje leto olimpijskih igrah gluhi pa Samsun dobro igral. Kljub odličnemu vremenu je bil obisk nekoliko skromen. Kar nekaj naključnih mimoidočih pa se je ustavilo in z navdušenjem opazovalo dvoboje. To je svojevrsten dokaz o tem, da tudi gluhi tenisači lahko odigrajo vrhunski tenis.